neng selai jag maya pohor paine nang kamu no oro Jisu to maisa hain hain pore pina I am the light of the world, he who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Ano ruprenai borok rok bo menak mau himlia niso menak mau himlia menang mau himui tongoi neng lantak kepa hing tong ni kosia hai ble rik kepa hing tong ni kosia hai ble neng pohor le lantak kele hing mali yo buidup nai oke kabang memborong neng lantak ke hing le tong rik ke hing le tong bahai jadi kering neng tabu bu age tongmeng neng tongko age sameng neng sakau oke sen 50 bosor korok busuk ang toy pinaka kai to ne khani korok busuk ang toy pinaka bono sentini wasok tai kebui pohor John chapter 1 verse 9 oh hai ni sao the true light was coming into the world, the light that given light to every man. Kebui pohor posing sarok sokaya o kebui pohor sarok Jisu Kristo. Jisu Kristo no ang yasa kangke bui bui nuk nai, cati ceng nai. Jisu Kristo to maisa. Matthew chapter 5 verse 14 no to maisa. Tabo John no kahai ni sabo John chapter 8 verse 12 ke sabo ang no sengsani pohor. Matthew chapter 5 verse 14 okay, you are the light of the world. Miso. Ang yo tabo nengsi ba kebui Kristen. Jisu no manai boboro ke neng sengsani cati ke teman cati ni samang teman buino pohor puno gane hai ble buino tabung neng candle rolang ke candle tepo sok layo candle rolang ke buino pohoro jeng museng lang ke pohoro bo golere omong mane tamu neng buino pohor puno gane ke neng gole wani nang nai ang ujinis kemauan nang nai kibidan nang nai tikasya ukok no manjutu ino asek borong